Meta kont teenager kien cool li tkun f'band, nasab għadu cool, jiġifieri, il-bass kellu 4 strings. Il-mistik għadu hemm tal-band. First teenagers, I have no fucking clue x'jaħsbu teenagers. Jiġifieri, I mean, nara TikTok u ngħid le mhux għalija, speċi, ma nafxu. Imma naħseb li cool ta' jiġifieri, naħseb li cool. U naħseb jekk ma tkunx tipo fit u atletiku, it's a good way to put yourself out there ukoll tkun iddoq kitarra għak naħseb xorta tajjeb, it's helpful. Imma insomma, il-bass kellu 4 strings. Do you often feel like the guitar, inkont iħoss ħafna l-gitarri is like an extension of the penis? Fimni, it's very phallic, u l-kitarra, and you whittle on it, u dal-affarijiet kollha jiġifieri. Inescapable il-ħsieb. Anka l-posture tara l-slash. U on that topic, I mean, il-bass, u għandu it has more girth, so let's put it this way. I mean, kollox tajjeb. Meta kont teenager, u tara l-bands, u il-bands kunu cool, u ommi kien eċtrat li tape tal-Metallica, ma nafx għaliex, jiġifieri, mis-suq ta' Marsa Schlock. Kien eċtrat li load dak iż-żmien u kont nisimgħu fuq tipo qabel kont nisma' l-Bomba Mix u hekk jiġri kont nisma' il-load tal-Metallica meta kelli 13 dik kienet rivelazzjoni kbira il-lala kemm cool dan nies jiġifieri. U tara l-istrumenti tara l-bass għandu 4 kordi, ovvjament jekk għandu 4 strings mhux 6, ovvjament ħafna se faċli biex titgħallmu. Ovvjament stupida ħafna meta tkun teenager tkun stupidu sewwa. U komdejt indoq jiġifieri. Kif ħannajt l-istoria, mbagħad kif wasalna għal-Djun. Insomma, inni ħafna ntista tal-mużika minn kont teenager, jiena prinċipalment self-taught għalkemm għandi xi knowledge ta' teorija. U id-Djun ġie format fi-2017, ġifieri meta ġejt lura mill-Ingilterra, kont minn żmien inqattafna ħin l-Ingilterra, ġejt lura Malta, ġifieri kont involut fix-xena mużikali. U għad mill-ħbieb antiki tiegħi kien Marka Bela magħruf bħala Żizza tal-Brodu. Jiġifieri. U jiena u Mark konna ndoqqu meta konna tfal, konna 19, 18, hekk konna ndoqqu flimkien jiġifieri. U meta ġejt lura konna tkellimna għodna bdew nagħmlu xi ħaġa flimkien. U dak iż-żmien għall-ewwel darba jien kont dejjem nipprova nċekkċekk xi ħaġa nikteb xi biċċa mużika jew hekk jiġifieri. Però dejjem kienu strumentali. Qatt ma kien irnexxieli nikteb il-kliem għalihom għax dejjem kont nipprova nikteb bl-Ingliż. U qatt ma kien jirnexxieli jiġifieri. U it didn't sound right. Sejna l-Inglis nħobbu ħafna u naqra jiġifieri pjuttost fluenti, ma meta kon nipprova nikteb song bl-Inglis, it didn't sound right, kien ikun hemm xi ħaġa ma taħdimx jiġifieri. U jiena u Mark konna bdejna poġġejna bil-qeda għedna nippruvaw, nibdew niktbu is-songs. Kont qed issa nipprova nikteb is-songs bil-Malti, kienet ċaġa cool, kienet jagħmlu Marja tal-Brikuni la kien ilhom numru ta' snin, jiġifieri ma fintajniex assolutament aħna, we are standing on the shoulders of others, jiġifieri. U minn hemmhekk nibet it-tune, u hemmhekk ħadmu f'daqqa waħda l-affarijiet bdew ħirġin songs jiġifieri li they made sense. Almenu jiena kien ħoss battom l issa jekk mhux m'hemmx tagħmel. Kont ġas smajt xi affarijiet minn tiegħek. Imma ħanejtek, to me, għalija il-kanzunetti they sounded right, kienu jinstemaw onesti, leġittimi ta' vera, ma kienux jinstemaw qisu qed nipprova nkun xi ħadd ieħor, kienu jinstemaw sniet nisma' li l-nifsi. Ovvijament ħobb nisma' li l-nifsi, ċajt. Faċli kellek tikkwalifika bil-kelma ċajta. Jew mhux ċajta. Naħseb jiena minn dik l-autostedina tal-podcast li naħseb issa twasal il-mument irridu nakkuntawha. U peress li jiena u Mark, I mean, pjuttost intisi ta' xena mużikali ma raj armajna l-grupp, ġifiri Justin Gallia, il-kantant, nasab illum il-ġurnata kulħadd jaf minnu, ċerta Ryan Refalo, Paul Torpiano, ġifiri, id-dizza kien id-drums. Paul Torpiano huwa Patreon, jidirli. U vera, Paul Torpiano huwa Patreon. U it-tip ta' bniedem li jkun Patreon, raġel sew ħafna tal-affarijiet. I salute you, sir. Raġel kbir, Paul Torpiano. U konna bdejna palissa jtiex barra minn Malta. Isalva l-ħajjiet ta' tfal u jagħmel ħafna affarijiet. Għandkom eroj fil-band. Xu, tabib pediatriku, I mean, isu prime example of humanity u il-Paul Torpiano, ġifieri, no juża ħafna l-ħaġa. No juża. Mensu. Tipprova siblu difett u hekk, ġifieri, tibda tgħidha probla jkun antipatku, mu jefol li jkun orrajt ukoll, ġifieri, vera antipatka l-ħaġa. Sense of inadequacy tal-ostja. Almenu qasir, dik laqwa ħaġa li għandu, ġifieri. U bdejna dal-band, Djun, ġifieri, u ktibna dal-album il-ħlas, ġifieri.
Xifrent il-band jismu Djun, l-album rrit bil-fors ikun jismu l-ħlas, ġifiri. U il-ħlas, għax il-ħlas childbirth, ċaġa ġdida. U fint il-ħlas is the logical counterpart li tifti Djun, ġifiri. Djun ovvijament metaforiċ, il-ħajja pala dejn, sewa. U konna ktibna da album, dak iż-żmien kelli ftit iżjed minn 30 kelli. Tal-punt għadu ma'kom id-żidza? Id-żidza għamel jisu l-ewwel sena magħna u mbagħad kellu jisu moment ta' rendikont intern fejn realizza li jisma' jekk jkun jafda l-band jista' jkun committed lej il-band ju l-brodu fejn huwa l-frontman jiktab is-songs u bl-istess mod. Ma kien wieħed miż-żewġ fundaturi. Jiena u d-żidza l-ma bdejni ħedjun jiġifieri. U mbagħad l-ewwel persuna li daħal wara d-żidzek mhux se żball kien Justin. Ġifiri il-kantant, li ħana l-lena fuq again minn konna zaru, he was like the logical person to speak to, ġifiri, għax parti mill ħabib kbir tagħna minnu kantant ta' kapaċitajiet tekniċi kbar. U ktibna tal-album, il-ħlas, ġifiri li kien album dwar il-mewt. Ġifiri dak iż-żmien ftit ikkitba ikkelli u endings in ġenerali affarijiet jintemmu, kelli ftit iżjed minn meta ħriġni il-ħlas. Is-songs inkitbu meta kont bist 30 ftit, jiġifieri kollok dak isu optimistikament in-nies jgħidulu quarter life crisis jew xi ħaġa hekk, jiġifieri very optimistic term. U my way of processing dak il-xokk, jiġifieri kien li ktibdaw is-songs. Ħriġna tal-album, issa ħriġni meta 2019 jiġifieri. It takes a long time inti taf aħjar minni jiġifieri to get music from conceptual stage to the real world. Jiena naqra salvaġġ ta' minn Kometi. U jiddispjaċini fi jiena qatt Tony Drago tal-hip hop Malta. Tony Drago ġenju, ma l-xini Red, mhux I'm implying both things. Imma Tony Drago tajjeb. Cassar u sabżata. Le, ma Helena qatt ekku stjaman tantx tħobb nżommu fuq il-kok. Issa tal-limt insir ħafna iktar paċenzjuż. Le, aħna band bħala band afflicted minn djuqija u perfastjonizmu kbir, jiġifieri. Issa eksirt, ma meta kont iżgħar. U isu li xtik tagħna matul iż-żmien żviluppajnieh li jisma' aħna nkunu band kif npoġġiha li jekk ħadd isimgħu dal-band jekk ħadd tisma' l-album l-affarijiet ikunu spot on. Ma jfisx li għandi jkun kulħadd hekk, ta' jiġifieri jien nħobbaż ħafna meta l-affarijiet ikunu tikkarem xekkel li jogħġbuni wkoll jiġifieri. Imma aħna kienet deċiżjoni tagħna, deċiżjoni stilistika li it's polished, it's a bit shiny speċi. Issa wasalna. Which is the beauty of it, Jiġifieri hu għandu sens kbir ta' xu melankoliku. Mela, u melankoliku, ma fl-istess jien tużaw ħafna dan is-sint fl-isfond kważi. Bej sint u jisom daw l-ħna ta' korit that are very hopeful. U z-żewġ. Fil-fatt li provajna nagħmlu f'dak l-album kien illi naqbdu tema li huwa heavy jiġifieri tipo. U titfgħu l-attama fiha. Imma li nitfgħu naqa' pop fih. Li jiġifieri inti tisma' pop hook li inti tista' tkantaħu li jibqa' f'idnejk, jiġifieri dik kienet għalmenu dik kienet l-idea jiġifieri. U mbagħad kellna il-vantaġġ kbir li bil-5 membri at the time kellna 4 li they were all competent singers. L-4 l-oħra mhux jiena jiġifieri, jien l-unika persuna jien nitkellem biss ma nkantax għal ġetta kulħadd jiġifieri. Imma il-Paul Justin, ovvjament, Ryan, il-kitarrist, u il-drummer li kellna dak iż-żmien, Michael Vellazar, they were all accomplished singers in their own right. Ġifieri Paul minnu nifsu seta' kien ikun xejdulu l-main vocalist ta' ħafna bands kien ikun hu jiġifieri, probably anke Michael. U ma kienux sempliċement sempliċi fatt li Justin tatu kantant stra eċċellenti jiġifieri. U allura stajna nagħmlu ħafna xogħol bil-vocal harmonies. U Malta ma tantxaw gruppi li għamlu għadik, għax il-vocal harmonies għatna mizja affarijiet antipatiċi biex tagħmel, speċjalment to pull them off live, diffiċli ħafna. U konna xortati biżżejjed li kellna grupp ta' nies li they could pull it off. Ovvjament il-vocal harmonies jisebħu jagħtu pop vibe lill-affarijiet. U they're throughout, imma ġifieri anke tul il-vers hemm qegħdin u anke ovvjament ċertu bridges hemm qegħdin. Mela, hemm ċerta affarijiet tista' tagħmel fi-studju li ma mhux neċessarjament nagħmluhom eżatt l-istess live. Jiġifieri għandna kellna dejjem ix-xorti tajba li ħdimna ma' David Vella ta' Temple Studios, huwa raġel brillanti u
parti importanti mir-revival li qegħdin naraw u li rajna fil-mużika lokali, jiġifieri li ħafna mill-aqwa xogħol fl-opinjoni tiegħi li ħareġ f'dal-pajjiż f'dawn l-aħħar snin speċjalment fil-mużika Maltese language, jiġifieri peress tkellimt ħafna żjed fit-tul ma' Mario fuq dal-affarijiet pereżempju. Taf l-lest, Le, xiex tkellimt fuq Mario fuq in-nisa biss. Fuq il-boxing. Fuq il-boxing, jħobbu l-boxing jiġifieri. Fuq kemm ma jħobbx il-whisky u mbagħad Mbaffaqgħu fajt. Imma anyway, jiġifieri Malta jidirli jien illi il-mużika pop kontemporanja bil-Malti dal-aħħar 10 snin kien hemm revival kbir fih, l-kwalità żdiedet ħafna jiġifieri. U saret cool. Jiġifieri mhux dejjem kont tisma' diska bil-Malti u kont tgħid dija diska cool, jiġifieri. Li hija diska li meta ngħid cool xirritni li hija diska li tinstema' autentika li tinstema' li titkellem l-istorja tal-bniedem reali jiġifieri u li tgħid xi ħaġa li tfisser xi ħaġa reali fid-dinja kontemporanja ta' dak iż-żmien. Jien niftakarni 10 snin ilu kemm għadda żmien nisma' jiena fil-Mario kanta id-demo inizjali ta' fil-bar, ma nafx tiftakar dik it-track tal-Knisja. U ngħid il-lossi x'inhi cool di track jiġifieri. U aħna jiena żidżaw nies oħrajn. To us it was influential dik li tisma' l-Malti, il-lingwa tiegħek. Użat fil-mużika u cool jiġifieri. And you wanted to get in on that action jiġifieri. U dak huwa li provajna nagħmlu aħna fil-mużika tagħna bil-ħlas jiġifieri. Hopefully naxxila ma somma the audience can be the judge. Imma il-pat li ridna nieħdu aħna kien. Jien kelli privileġġ nisma' wkoll xi siltiet li ħadd ieħor plebbej li m'għandhomx podcast popolari. Il-proġett li jmiss tagħna fil-fatt huwa differenti ħafna kif żgur li ndunajt il-sound, l-estetika tiegħu il-proġett ġdid totalment differenti. Il-proġett kien il-ħlas album melankoniku b'suġġett relattivament heavy, però b'xi traċċi ta' pop, jiġifieri. Il-proġett il-ġdid li jismu Kometi huwa EP 4 kanzunetti, l-4 li huma pop songs to one degree or another romantiċi. Jien xtaqt nikteb kanzunetti li huma mux dawk il-kanzunetti ċiniċi, melankoniċi, filosofiċi ta' ċiklu ta' qabel, jinxtaq nikteb kanzunetti li jiċċelebraw l-ups and downs tal-imħabba. In a relatively earnest, straight-faced way, minn dak il-ħafna self-defense mechanisms ta' ċiniċizmu, sarkazmu, dal-affarijiet. Jiġifieri, jiena jrid nikteb kanzunetta, per xtaq nikteb kanzunetta. Il-testi jint tiktebhom ġifieri? Mela, il-proċess normalment jaħdem hekk. Normalment nikteb il-lirika u l-mużika ta' ħafna mill-kanzunetti. Meta ngħid il-mużika nikteb il-chords, il-kliem u il-melodiji. Ġifieri, il-melodiji prinċipali, il-vers u l-chorus. Mbagħad imur fuq il-band. Imma il-ħbib tiegħi tal-band mbagħad għandhom kontribut enormi fil-kanzunetti. Jiġifieri li huma kollha very accomplished musicians in their own right. U dak li joħroġ minn ġol proċess tal-band ikun differenti ħafna minn dak li nitfajjen inizjalment. Jien normalment immur bl-iskeletru. Bat l-aħmuħ. Ekku, imma bej l-iskeletru tara Sofia Vergara fl-axħar, you know? There's a whole process, you know? U ma jgħabdu dak l-iskeletru jġibuħ dak il-rizultat. Jġibuħ Vergara. Jġibuħ Sofia Vergara. Sewa, li mux kapaċi namela waħdi.